باسی ئاستەنگ و دەرفەت لە ڕوانگەی دەوڵەتی تورکیاوە کرا پرژایە سەر چارەسەرە دەستوریەکان. من یەک ئیزافە بۆ قسەکان دکتۆر سەلام، ئێستا شاندی کوردی دەم پارتی باسی چارەسەری ڕێگە چارەسەری سیاسی یاسایی دەکا، کەمتر باس لە دەستور دەکا، لەبەرەوەی دەزانێت دەستوری تورکیا بە تایبەتی سێ مادەیەکەمەکەی مادەی 1 و 2 و 3 مادەی جامدن قفڵ دراوە بە مادەی 4ەم کە هاتووە دەڵێ هیچ پرۆژە یاسایەک بۆ هەموارکردنی سێ مادەی یەکەم کە ئەساسی دانانە بە پرسی کوردی کە ناسنامەی دەوڵەتی تورکیایە کە باس لە یەک زمان یەک نەتەوە یەک ئاڵا دەکا. بۆیە ئێستا شاندی کوردی کەمتر باس لەوە دەکا، چونکە دەزانێت میکانیزمی هەموارکردنەوەی دەستور بە تایبەتیش لە بەرامبەر مادەی جامدی دەستوری ئاسان نییە. هەرچوویە سەرتەوەرەی ئەوەش کاک محەممەد ئاڵا وەکو خۆسەری نوێنەری خۆسەری کە لێرەیە بە خۆشباوەڕیەوە باس لەوە کرد ڕۆژئاوا یان ئەو ئەزمونەی ئێستا هەیە لە سووریا ناگەڕێتەوە بۆ سیستەمی ناوەندی. جەنابەت باس لەو تێوەرە کرد محەممەد ئاڵا باشتر لەبەرەوەی ئیشی ئەوانە. توژی بخێر هاتی ژارەتە لەسەر ڕۆژاوا و سیستەمی ناناوەندیە کەرەمکە. gelek spas ji bo we ji bo hatina we, gelek spas ji bo kesên rewşenbêr, kesên siyasetmedar, kesên rojnamevar û taybet got şarê brês vê programa ava kir got em tevlî wê bibin. Êgo cara yekem jî ez dibînim miletê yani Bakur û Başûr û Rojava li hev kom bûye û destpêkê zaten me Bakuriye dest pê kir pişa Başûr pişt dawiya Rojava dê mane li dawiye li cem birayê biçûk e cem Rojavayê. جاراوە لە تو دبینی ئەگەنا ئەم هەردەم بەس خاش بû. Ez spas dikim miletê Herêmê Kurdistanê bi taybet jî miletê Silêmaniyê êgo hertim li kêlek miletê Rojava bû destpêka şoreşê de heta niha amzan di pêşarojê de hertim li kêlek miletê me bû. Zor spas ji we re. Ez dixwazim ser mijarna hinkê mijarê Kurda divê sed salê borî da ez zêde jî zêde nakim. Bixwe wekû înzanin miletê Kurd divê sed salî borî da di sê tikare bêje di sê mer pêvajoyê de derbas bû. Pêvajoyek piştî şerê yekem û duyem pira digotin pêvajoya tinebûnê bû. Ew ji pêvajoyê zaten dixwastin Kurda imha bikin ew biryar li ser wê esasê hat avakirin. Pişra jî zaten pêvaciyek dest pê kir got piştî şoreş hinek partî hatin avakirin li her çar parçeyê Kurdistanê û yani bi taybet li Herêmê Kurdistanê. Wê demê got wek şerekî ji bo nasname Kurda hat çêkirin. Çawa Kurd dîsa nasnamê xwe vekere, çawa Kurd dîsa nasnamê xwe biparêze. Pişra zaten wek zanin tevgera azadiyê hat avakirin û ew tevger jî zêdetir yani zêdetir şer berdewam kir û kanî nasname biparêzda. Lê ema ev merhela hetanî 2011 ev merhela bi dawî bû. Yani şerê nasname êdî bi dawî bû. Niha Kurd ji şerê nasnamê derket bû çawa bîn proje. Ev tiştekî jî pir girîng e. Dema got di şerê nasnamê de bimîne tê mane tê hertim yani di kuştinê re derbas bibe. Yani çawa niha Geze û İsraîl çê dibe Kurjiyekê welê bihata. Xwastin dewleta jî yani xwastin û mebesta wana got Kurda hertim di şerê nasnamê de bêle. Yani derbasî şerê projeyê neke. Derbasî şerê got avakirinê yani projeyek xwe avakê bikin nehiştin vê mecala nehatin nedan Kurda. Lê ema di piştî 2011 dema got em bêjin şoreşa Sûriye çêbûye şoreşa Gelan çêbûye û miletê Rojava kanî projeyek xwe ava bikira projeyekê demokrat êdî Kurd ji şerê nasnamê yani azadiya xwe bir. Ji ber wê dema got Birêz Öcalan vê dawiyê PKK fesix kirî ne ji vala bûn yani êdî gişt esasa got şerê nasnamê nema şerê êdî em karibin çawa proje xwe demokrasiyê biparêzin. Ji ber wê em gişt em dibêjin yani em giştin qonaqek ne. Ji ber wê niha ew di niha tiştê got yani di ji minê me radike wekû em bêjin yani ê derdorî me
او ندخوازن يعني او زانن قلت كرد ايدي بي اساسك روجلاتا نافين را لان او دخوازن مي بروجي قلت هاتي افاكرن تايبات لروج افا هلوشين جبر قو بروجي كي ديمقراطي بي بروجي كي كاني برزغريك 100 سال نهاتنه چهار سر کردن کاری چهار سر بکاب شوازکی چما من رهبری خاصر يعني ما قلت رهبری خاصر و چما ام پی بانز دکن و چما ام حتی نها پاراستنا به پروژه دکن جبرگو سه يعني میکنم بیشتر سه سبب و هنه سبب یک سیاسیه جبرگو نها تر دم امترا درباز دبن تکاره بیش لوازبونا دولتا يعني ذاتا دروجلاتا نابین گره کت ام بیتشتی زانبن دروجلاتا نابین دا دولت نهاتن آواکرن هنك تشتهاتن آواکرن برا دوگوتن نیزی دستلداری اما دولت دخ او هبین دش شرط خواه بون یک جه کانه به ملت خواب پارزه دو جی کانه به چواکه که سیویل چه بکه الدولت رجلات نوراس هر دو جی چه نکن هم دبینه نکنیم ملت خواب پارستا جبر وجه يعني ایدی برز آجلان ده امرالی ده گشت گرامبینا گوت دولت نابج ملت رجلات نوراس راش برگو دولت ناتی آوا کرن يعني وقت ما قلتي دستلداری هنك دستلداری هاتن آوا کرن وجبر وجه نها حرتم ملت نها راد به خال در وی دولت خال تنظیم دکه يعني چه العراق دبه چه سوریه دبه يعني حتى حکومت شامه بدولت بون اعتراف ناکه لا اما ابجي برز اجرا بخارج و دبه دمات بدولت بون اعتراف ناکه یان ددش لپیشتن یا تبه چتا یا تبه سیستم جبر و نها ابرز گریکا هاتی آوا کرن جبر گو امزانن گوت دولت تنه يعني سوریه تنه العراق تنه لتركيا تنه هنك دستلداری دکنو اب دستلداری دخوازن بردوام بکن جبر وس ما ایدی مزانی گوت جدر وی پروژه کی دموکراسی و پروژه کی کانه به ملت ابو پاریزه تنه جبر و رببریا خسر وقت بیجن پیشنیار گلان بو سبب دیگه ای گوت ام کار بیجن سبب کی سوسیولوژی یعنی ام کار من سبب خواهی چواکی جبر گو يعني ام كارن بيجن ما جشتن قلت قناعات كي قلت برزغريكا سوريا بالرنج كي نفقت سياسية نا ولا هي ام بيجن ام حكومت كي هلوا شينن يانجي ام برزغريكا ما بكسايات نورا يانجي سيستما بعث وري روخاندن ايدي ام كارن سيستما كي سياسي ام پیش بخن ما زاني قلت برزغريكي چواكي برزغريكي نابري چواكا دا چه بوي نسيقت بون چه بوي جبر و ما خاص ما تم حرتم ما مصطلحي بكاتا حتى نازتا ام بكارتين اب مصطلح جيبيه عنوانكي يعني الرسمي جحمونها اخافتن ملات سوريا دانا فقط ملات كرد حتى ملات علوي ملات الدرزي حتى ملات السني يعني اب مصطلحي بكاتا ما مصطلح ما افاكر لسر اساسي تشوا امكاره بن جنوبا بالثقات بنابري چواکه کن جبرگو پرزگریک نه پرزگریک کی سیاسی فقط بی درباس کربی بی پرزگریک کی چواکی یعنی ایدی چواک ثقت چواکه که دنیا که علوی ثقت سنیانا که سنب کردانا که و اف بردوامیا چه بی جبر و ما رهبری خاصر کانی اف اوا چه بی یعنی به بالابونات تجربه کرا و جبر و اساسات صدقه دما گفت تهر باکور رجالت سوریه تدبینه بخوا یعنی چهوا ملت به هفرا دیجه بیگو وگراندنک نتو قومی حشک یانجی وگراندنک دینی یانجی وگراندنک جهوی مناطقی افتشتات هنه اینها فقط اخافتنی ام بیجن چهوا کاره بن خبره و بن چهوا کانوش بو پیشاروجه اره پرزگره کنه لی اما افتشتا یعنی اخافتني يعني خطابه قلت نهات هر الشامه تبينه تر باكور رجلات سوريا نابين جبرگو ايدي جوه مرحله دركاتن يعني جوه بواجوه دركاتن سبب السياجي ذاتن سبب كي انثروبولوژي بي يعني تكاره بيجي سبب كي انساني بجبرگو نناوندي بتخمين ما يعني حتى نهاجي امواد بين نا دما قلت بشنيار ديك نجبو قلت ام بيجن ملد يعني جبو قلت سلطته يعني جبو ياجي هنك كوم دخازن دستلداری دک خواهوا بکن جبر و نناوندی دخازن نه هیچ دیروکا انسان دا يعني نناوندی تشتکی ام بیجن يعني تشتکی انسانی بی يعني تشتکی بسیاسی و باخلاقی به انسان راحت آوا کرن جبر و يعني تکاره تدبینه سدی نود و حیج دیروکا انسان تم دیروکا کی نناوندی بو تجاری ناوندی نه تا وکرن عمر ناوندی
دیروکه بشریت 100 سال بوریده لأما حتی دگونا عثمانیا را دگونا امپراتوریات را حرتم نناوندی اساس بوج برگون نناوندی تشتکی گورای يعني انثروپولوژیا چواکه جبر و نکنی يعني نکنی الهنبری بتشتی بسکنیا لأما 100 ساله گروی دماغ و دولت نتوی هاتن آواکرن اب نناوندیا خراب و جبر و دما گوت ام در باکور رجلات سوری ام دبیجه نناوندی نت معنی گوت ام دخوازن سلطات کی آوا بکن ام دبیجن اف تشتکی طبيعيه يعني هيومن تشتكي طبيعيه جي انثروبولوژيا ما جي انسانيات ما ام تشتي طبيعي ام كدي صفاغاري نقول ام تشتكي دسلا دوريت خازت جبرغ ام دبيجن يعني عمره دنيا يشتي ابو يعني السرب اساسي هاتي افاكرن جبرغ ام به حقيقه خازن جبرغ ام دبيجن ايدي برزغريكا سوريا نت افاكرن در باي به رنگي يعني به رنگي نناوندي لأما هناك دنك تين در دبيجن اشتا ايدي رهبرية خاصر ديرو جدانينه و رهبرية خاصر تأساس خاص سياسي تنه اب تشتاج ذاتن ما دسبيك دا قلت اب تشتاج برغو رهبرية خاصر تنظيمي خا يعني اورجانيزي خا دربای دولت چه دکه ذاتن تبفتلك يعني هشمندي دولت رهبرية خاصر نابينه جبرگ اب ند يعني ند فکراندنی دولت دهاتی آواکرن اب فکراندنی چواک دهاتی آواکرن جبروت نابینه فکراندنی دولت جبرو ام دبیجن رهبری خاصه دیالیکی دن در وی دولت خارجیان دکه و جبرو ام دبیجن د پیشروج دا در وی سیستم ایدینا به ملتارا يعني اب تثبيت مجهد باكور رجالات سوريا ده يعني حتى نها يعني برجي وديت بشتي شورش سوريا چقاس يعني حكمت بعض خاص آوابك لأما نكاني يعني هلوة شلداوي ونها حتى نهاجي عيني و برزغريكا دا حكمت الشامت دا جيان بك يعني كانت چهار سريل دا سويدانينه جبرگو جدر وای فکراندن اسلامی و نتوقومی ایدی نمای تفکراندن نمای ام پروژه که نو به پیش دخن جبر و ام دبیجن شر منها شر پروژه امکان من چوا پروژه خای محفظه بکنم چوا کارم به پروژه خا زیاده تر به پیش بخن و زیاده تر جی ام چوا بکن بلا يعني تعمیم بکن سر يعني ملت گشتی يعني رجلات نوارز ده اختام الدوي دست خوش عتمن زوربتان از بس الدوي بس خفتن كده بكم بس خفتن كرم د پرتوکا رهبر آپو دا پاراستانا گلکی دسپیکی پرتوکا یازده که دبیجه اگر گو ملت کرد يعني دبیجه اگر گو خا باش بنرخینه و اگر خا باش بشیرو بکه دمی پیش آزادی الوی بسکنه جبر و يعني ام تأكيد کن گوت ام نها گشتنه به واجو گو ام خا باجی دنرخینن و خا باجی شروع دکن جبر و از تخمین من آزادی پیش آمد درست باس دست خوش اول محمد الله بدلنیای زوربتان کرمانزیەکە تێدەگەن ئێمە خەڵکی باشوور فێری سۆرمانجی بووینە زۆر گرفتمانەگەرەوە نییە سەدێکی مێژووی کرد کاک محەممەد ئاڵا لە سەردەمی جەنگە جیهانیەکانەوە پرۆژەی وڵاتە زلهێزەکان لە ناوچەکە دوای ویش دروستبوونی پارتە سیاسیەکان بۆ داکۆشیکردن لە ناسنامەی ئێمە نەتەوەی کورد بە تایبەتی ئەو پارچەی ڕۆژاوای کوردستان زۆرتر لە هەر پارچەیەکی تر ڕوبەڕووی ئینکارکردنی ناسنامە بۆتەوە تەنانەت هاوڵاتیانی ئێمە لە ڕۆژاوای کوردستان تا شۆڕشی ڕۆژئاواش وەکو میوان من ئەفوم دەکەن ناموێ ناوبێنم یعنی بە شێوازێکی زۆر ناشایستە مامەڵە لەگەر کورد دەکرا هاوڵاتی کورد دەکرا لەوێ لە ئێستادا باسی لە پرۆژە کرد یعنی ئێمە قۆناغی ناسنامە و داکۆشیکردن لە ناسنامەمان لە ڕۆژاوای کوردستان تێپەڕاندووە ئەوەی کە زەق و دیارە لە ئێستادا دوو پرۆژە لە سووریا هەیە پرۆژەیە کە تورکیا لە یەزال داکۆچی لێ دەکا ئەویش گەڕانەوەی بۆ دەوڵەتی مەرکەزی پرۆژەکەی تریش کە ئەجندای ئیسرائیلیە کە لەگەر ئەو گۆڕانکاریانی ناوچەکە دێتەوە کە لەگەر گەڕانەوە نییە بۆ مەرکەزیەت لەگەر ناناوەندیە لە سووریا ئومێد دەکەین کورد بتوانێت خۆی لەگەر پرۆژەی دووەم بگونجێنێ دەستان خۆش سوپاس بۆ هەر سێ پەنەرست